Pred večernim žrebanjem, ko se vsakomur še lahko uresničijo sanje, je euforija na vrhuncu. Vsakdo, ki je stal v vrsti za srečko, ki stane $2 oziroma 1,70 evra, je vsaj za hip pomislil, da bo tisti, ki bo izbran, poklican, da ga čaka sanjsko življenje milijarderja. Če poznaš statistiko, verjetno ne bo šlo brez božje pomoči, da uganeš dobitno kombinacijo 6 številk, saj je možnost za osvojitev glavnega dobitka 1:292,2 milijona. Verjetneje je, da na Zemljo pade asteroid ali da te napade morski pes. Ampak ja, neverjetno pa ni. My wife encourages me to buy a ticket because she wants to go on a big trip and she wants to do something good in society. And she thought, well, we can do both if we win, for crying out loud. In fact, what would we do with all that money anyway? You've got to give some of it away.